Tini long tribal ini Karamchara town hall Dolai district committee Tipra employees federation ni bekhaktai felicitation program MLA no lamshokmani panda khlaijaka o panda o thangi manjakha MLA Paul Dangshu Dolai district Tipra employee federation ni topon sangma 49 chamono MDC Hongsho Kumar Tripura Dolai district Tipra botha president Ratish Deborma Dolai zonal chairman Premlal Molsom akosang ang second constituency wo buije rohmani abang physically visit kedana mia Thursday 1 April mia visit kemani Koirampara tekesa Rothakumar para o duita para more than 100 families dong more than 100 families dong se current pure tui to bor ni joton kangge saimon sorao thangai kuwa phojak social media raise khaikya tai concern department no rahota norok sawo yojanas schemes tui phegani ngechi norla schemes se kri ngi norok bahke number phone reply mana to tongko asa thayo reply nai salsa visit thema baise asuke concern asuke nugi ugai whole district whole state of tamongi tongna a picture kisa clear phunna musmu borok ni demand kunu ya me public bema legani na job sano na borok kunu sano borok ni sanman se chungu tui kisa ব্যবস্থা khai redi current ব্যবস্থা khai redi the citizen of India ngai abo first class citizen o योजना और स्कीम स्ट्रक्चर और अप्लाई सेंगे बुगाय जोंतांग चिन फरांति से तमनाय बा आंगले फरांति सानाय आं अपोजिशन बेंच अफ ना अचुथुन ट्रेजरी बेंच अफ ना अचुथुन आनि बागे अब मेटर खया चिनि तिप्रासानि जे डिमांड्स अब विथ रेस्पेक्ट जोंनो रनांग थुम आव सानि क्वेश्चन ना हारमु